Bulisa lokhona ke lelihle igama lomfana Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sasinisiwe amen nasamalanga. Amen. Lilethile ukukhanya nezinhlanhla ngiyamyemba ngabantu lilethile ukukhanya Hallelujah. Amen. Oh, Hosea. I really don't know what to say. But from process, amen. God again was killing part. I'm so hope. This was don't get the girls some Amen. Hallelujah. Amen. Yes, killing what God called in chapter 5. Amen. What? James. We. Yes, it's James. Amen. Call say 12 James chapter 5. James, Bible guys, James, good James. Manje wena Jacob. Good James. James chapter 5 verse. Listeners, we are concerning English. You le ufuna uyakuba ku James ayo English. NguJames bendlindi bangichazele ilanto iverse. It's verse 7. 5 verse 7 up to. Ifundeka kanje ke ingane yami iheading yale Bible yami ithi patience in suffering. Verse 7. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Do not grumble against one another. Verse 11. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you'll be condemned. Amen. 13, 15, 16. 13. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayers of righteous person is powerful and effective. Amen. Yes. Hallelujah. Enzoyifunda phakathi ithi ukukhuthaza umonde. Nyamezelani ngoko bazalwane.
ide ifike inkosi. Niyabona umlimi uyasilinda isiqhamo sawo umhlaba esinexabiso elikhulu, anyamezele ngaso side samkele eyaphambili neyasemva imvula. Nyamezelani nani, zizimaseni inhliziyo zenu, ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndithe xa ndifunda le vesi, hallelujah, ndafikelwa yinto ethi ngoba ithi yona masinyamezele ide ibuye inkosi. Hallelujah. Amen. Kumke kwafika ukuthi make sihlale apha side sambathiswa amandla. Hallelujah. Amen. Make sihlale apha side sikubone uThixo akuthethile phezulu kwethu. Make sihlale apha izimithandazo yethu iphenduleke. Ngoba vele sikhona sihleli silindile vele uba uNkulunkulu uzofika. Hallelujah. Kodwa into esenza ukuthi sikwazi ukulinda ukufika kwakhe, hallelujah, into yoba siyazi ukuthi uma sihlala ukhona umvuzo wokuhlala apha. Noba sisilindele umvuzo omkhulu wasekhaya ezweni, kodwa nalapha emhlabeni ukhona umvuzo wokuhlala sikhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Bengizotsho lowo mazwi ukuthi ake sihlale apha silinde inkosi ide ithetha kwenzeni. Ngidle ubufakazi obuwa kule ndawo. Hallelujah. Uthi sisuna 4 years, hallelujah, angadathola umsebenzi kuyo yona le 4 years akuhlala ade uNkulunkulu akwenza kuthethile ngempilo yakho. Ngoba uthi akanangcinga zimbi, unengcinga ezinhle ezizokusichabalalisa. Uthi ulinde ubefuna isikole ebanga-apply akasifumani, kodwa ngokuhlala kuNkulunkulu, nometha komuntu ingabonakala incinci, kodwa kubonakala amandla okuhlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kubonakala amandla ukuthi what kind of God you are serving. uNkulunkulu wethu akusiNkulunkulu oqamba amanga. Ndizothi namhlanje noba kubonakala ngathi umnyama, noba kubonakala ngathi ithemba likho, kuthiwa if noba lingani isandla kodwa imvula enkulu izothi uma singahlala apha uNkulunkulu azabuye. Hallelujah. Sisalinde ukubuya kwakhe kodwa sihlele simthembile ukuthi uNkulunkulu wethu akuthethile ngempilo zethu uzokwenza. Hallelujah. Ngoba uma sifunda izibhalo ezahlukeneyo asithenjiswanga only izulu kuphela, there are many things uNkulunkulu asithembise zona. Amen. Uthi ke niyabona umlimi uyasilinda isiqhamo sakhe. Hallelujah. Ithetha ngemvula pha. Uthi noba imvula ikhona, noba imvula ayikho, noba imvula iyana, noba ina kancinci, noba kwenzakala, kodwa uhlale elindile unethemba loba isiqhamo sakhe sona sizode sivele. Hallelujah. Mama salami ke ulima umbona pha ekhaya. Amen. So uyathanda uba worried, hayi le mvula ingathi ayinethi, hayi le mvula komnyunya uzomvetha, hayi le mvula ingathi inetha kakhulu izomosha lo mbona tonto. Kodwa kusala ka give up akade ayiyeke into yale kanti semoshakela kusekhona izulu ngoba ebona ukuthi ayidinethi imvula. Always soloke nefaith oba hayi yona ukunethi izodinethi. Ngikhumbula ngoDisemba ithonsanyana elincinci uthi sayibulala le mvula waphuma umbona, but like incinci le mvula uzophuma umbona ngemvula encinci. But uthena utsho ukuthi okusala ikhona ingachaphaza nje kancinci imvula iyeza. Lizothi noba kubonakala ngathi ayikho into esengavela, ikhona into esengavela, noba zikhona izimo ezingathi ziyadisturb icebo likaNkulunkulu, kodwa ecebeni likaNkulunkulu lapho siyakhona. Hallelujah. Whether uSathane uzisa ntoni, whether uyathanda noba akathandi, siyayi, kodwa akuyiwo umuntu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu ongenayo faith. Hallelujah. Kudingeka ifaith yamageza. Hallelujah. Ngikhumbula sisakhula umama wami wayethanda ukuthi xa ubuya esikoleni ubuye uthi angisalambe athena nanga amabhanana phembizeni ama-apile uthanda bayidoni uyifuna kwakho imbizi zasipheka ngayidombolo ihlala phezulu kwekhabhathi. So uthanda ukuthi thatha pha and uye u-excited qonba inobi content ufike sisitya sedombolo phakathi akhonto
and ube like mama there's no fruit mosapha wena utsho kanjani uthi athi ufuna iphi ufuna banana kayi ufuna urikada bifuna and ayikho endawo like mama what kind of a mother is this but ngelaxesha sasingayi-understand siyenza ijoke sihlele yombila xa si-albertini sithanda utatam avicanga angena emotweni nomama angena nathi singene amen every time xa siye down senza leyo nto and nokuhamba kwethu apha endleleni sihamba ngeposition yokuthi sihlele emotweni and siyihleka le nto iyijoke kumandi singayazi uba uNkulunkulu one day amane sithi mama one day siyoze sihambe ngayimoto that time akhona elifu elibonisayo basingaze sihambe ngayo hallelujah uNkulunkulu ayikho into emnqabelayo ngifuna abo bantu abazothemba uNkulunkulu abantu baze bacinga babaphazamisile enhloko zabo babe bengaphazamisekanga ngoba at the same time what you say ngomlomo wakho yinto uNkulunkulu enamandla ibekile kuye idala hallelujah the more you say it ebantwini kube ngathi azithi umntaka ngakwabe enhloko yakho but unamandla ukuthetha hallelujah ngempilo zethu hallelujah 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 uthi nyamezelani nani zizimaseni inhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele hallelujah kukho lo sengathi uzoqivapha kukho lo oselahla ithawulo obona ngathi indlela enhlanga yikho hallelujah uNkulunkulu wayivulela ama-Israel hallelujah uyayibona uba yinto eyinsomi like how yenzeke kanjani into yoba kube umuntu okuthiwa wavula ulwandle hallelujah abantu bagqithe emhlabeni omileyo like ayenzi sense yebo ayenzi sense like thina masiyijonga uba bekuthiwa sikholwa siyijonga ngokweliso labantu bangaphandle like it doesn't make sense but we serving that kind of a God uNkulunkulu ongekho into enqabelayo hallelujah so give up amen so give up you are now close hallelujah you are now close so give up asulathemba nditsho nobulindi 10 years noba kutheni nditsho nobogqirha sebetheni ngempilo yakho ayithethi into le nto leyo because we serving uNkulunkulu amen hallelujah hallelujah so noba kwenzekani mayenze mistake don't give up hallelujah because uma sidlula ezintweni sidlulela to know what kind of a God we are serving amen because asizuhamba ngento yoyobhi esasingekho kuyo amen sihambe ngento yama-Israeli sasingekho noSamuel sasingekho we need to see God kweli lethu xesha ukuthi which God sihamba naye singathi uNkulunkulu wahamba noyo uthi uNkulunkulu wahamba nami hallelujah kubalekile so you cannot give up you cannot give up uvuyisa uSathane ulahle ithemba uhlale endlini ungazokhonza izokhonza uNkulunkulu ngoba uzibona ngathi uhlelelekile kwabantu hallelujah ngoba uSathane nguye awuhlelelekanga uye lo okwenza baxa uzoyikonza uzifile ngathi bona abanye abantu banxiba kakuhle ogqitha wena there's no one unxiba kakuhle ukogqitha wena umhlele yakho indawo yosizanele umhlele yakho indawo but uselona uyayisebenzisa into yoba uzibone unganazo nehlanga ndiyelaphi anaso nesihlangu phana ngiyachotshiswa no hallelujah lo Sathane ufuna lo amen it's not coming from God isuka uNkulunkulu wayesidala esinganazo impahla xesha lampahla hallelujah because wayesisinganazo uba sasingagrojwanga inyoka sasizohlala pha singanxibanga singaboni into so uNkulunkulu akajonga isinxibo sethu but ujonga the willingness of inhliziyo zethu amen so kudingeka abantu ngoba isituation ithini hallelujah abazohlala bathi no my redeemer lives my God will answer izohlala phithi buya inkosi hallelujah izohlala phithi qada phendule hallelujah noba isimo sithini amen ithi musani ukukrokela omnye nomnye bazalwane ukuze ningagwetywa yabonani umgwebi umi phambi komnyango amen mna ndizothi let us be ndifuna ukuthi ndifuna uyibeka ngesilungu le nto siyabaleka amen kodwa ndifuna ukuthi
ake sibe ziphila zonke nomuntu. Hallelujah. Ake sibe namehlo wokujonga abazalwane bethu, siyayibona inkonzo si-attenda kanjani. Ake sifuna ukwazi ukuthi why bengasezi bebekade beseza. Ake sizihluphe ngabanye abantwana ebesihamba nabo kwindlela yokukhola but asisababoni. Hallelujah. Mama sithandaneni. Hallelujah. Masisapotaneni. Hallelujah. Bakhona basesanda usindiswa. Ake sisinoze ukuzikhethela omnye. How is the journey yokusindiswa? Ikuphethe kanjani? Ubone njani uThixo empilweni yakho? What are the challenges ozifesayo? Ukumsherele ngempilo yakho ukuthi no, God is going to be able ukuyenza impilo yakho nawe ufike apho ekhona. Hallelujah. We need to uba sibakhulu bayazi ba where do we get the courage yoma sitsho ngesibindi with pride and joy that is sisindisiwe. Hallelujah. Sibabonise sibakhulu. Hallelujah. Singabayekeli umfundisi, singabayekeli uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzozibonela because uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Hallelujah. Xa kungekho umuntu uzomane ebavuselele ebacourage ukuthi you are doing a great job, bebakhuthaza sifuna ukubona ezikonzweni lapho siye asiniboni awunama okunayo uzame umnika imali umuntu aye enkonzweni. Hallelujah. Mangabikho any soul ndichocolate because abantu abathi siye ngezinye department kule nkonzo yethu abantu abathi ndizothi bangabikho umuntu omtsha ozophuma apha. Hallelujah. Angabi saphezana singamazi ukuthi into yakhe itheni. Hallelujah. Because endlela nokukholwa kunzima. Usathana usile. Usathana usekakhulu. Angazi ngomuntu osekanga. Usathana uyakwazi ukuthi ngoku ukuzazi uqonda yabona mina yazazi ayikho into engandisusa kuThixo. Ndiyazazi uba ndiyamthemba uThixo, ndiyazazi uba ndiyamkholwa uNkulunkulu. Hallelujah. Ndiyazazi uba ndi-strong personality. But usathana kukho amaxesha akutraphe ungayazi noba what the hell is going on impilo yami. Amen. Kwenzakalani. Hallelujah. Akudepressa ngendlela esisimanga uziviswe ngamele okuthetheni. Dim? Right. Ube nervous. Amen. Uve ukuthi no man andikwazi ndiyaphusha kodwa mana ngiqophozeli. Uzivusindeka, uzivuloli, uzivo uhamba wedwa. Not that uNkulunkulu kushila but usathana usolele ngancane akaphumuli lamjida. Usoleke zama kangangoko to make us give up, to make us uba sithuka uNkulunkulu kusenze inkosi sizobuya futhi inkosi sizophendula. Akufuneki abantu abazogive up bayeke bancane endleleni. Amen. Amen. Ukuba kukho umuntu naphakathi kwenu uva ububi makathandaze. Ukuba kukhona unomxhelo onwabileyo makenze indumiso. Ukuba kukho umuntu na ufayo phakathi kwenu makabize ingxenye yamadoda amakhulu alo ibandla athandaze wona phambi kwakhe. Amen. Asijaphe sisithethile wena. Wothi umthandazo wokholo umsindiso lo uleleyo inkosi imvuse nokuba ubethe wenza izono wozuxolelo. Hallelujah. Amen. Xelelanani iziphoso nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa siyeyisa. Amen. Masehla bazalwana ukuba uthe omnye phakathi kwenu walahleka enyanisweni wathi ubani wamguqula makazi ukuba lo wamguqula ungumoni ekulahlekeni kwakhe ngoba usindise umphefumulo ekufeni wabugubungela inkitha yezono. Amen. Ithetha lanto benditsho ukuthi ake sisapotaneni singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Sithandane sikhulumane kodwa ngizothi makungalahli itawula bethu. Mama masibe ngathi yazi ukho ifriend kamama wenza lento yoteacher ama grade R esikoleni. Amen. So ebesenza ngaye ebesebenza kuyo utisha ka grade R. Amen. But engakhoni engasurvive ngalomsebenzi into incane zakhe
zininzi, amen. So ebesenza i-degree ke efunda i-teaching, amen. And uyenze 8 years i-teaching because every year uyafail, amen. But akazange agive up. Ubelokhu eqhubeka ngoku uyadrive nemoto enkulu ungutishala ohola njengabanye otisha, amen. Kodwa uba ube ngomuntu usathane ngowamfaka ube bengabuthembi uNkulunkulu, uba ebengenakholo, uba give up, ngabe wagive up waphilela kuleya mali engayenzi ingcili yakhe. Kodwa ngoba uthena ubuyafail ehlewa ngabantu uba obusenza nale module inye awudipase, but uloku ephikelele uNkulunkulu waze waphendula. Sidinga uhlobo lwabantu abanjalo abazophikelela. And there's one thing afuna ukuyiqaphela life, xa kungathi khana ukuba mnyama kakhulu uNkulunkulu usuke ezophendula. Yikade into yoba unyamezele uhlale noThixo uhambe naye uthi ngoba ubona izinto ngathi ziye zibanzima kakhulu uyeke, haleluya. Kanti uNkulunkulu bengibonisa ezophakama, amen. Kanti usezonqoba wena uvela ugive up, haleluya. Khawuvese uzixele ngoku ungathi akulunge, uthi masendifa kube kanye sendifile kakade, uqhubeke naye ngoku ubona uba ayi kodwa nami ndiyithandabuza, nami ndinayo into ethi bendingenozama na uyophaphatha kusinyanya ndibona uba akho nto inolunga na, but ungabi sagive up. Once ukufika ezoncinga zinjalo, once ufuna ukubuyela emva usuke sokufitshane phambili, haleluya. Ake sihlale simethemba uNkulunkulu, haleluya. Ngamaxesha onke sithandaza, ukuthandaza ndihlale nditsho ndithi ayikokuvutha ukhwaze kakhulu. Ukuthandaza akokuthetha izilimi, ukuthandaza kukuthetha noThixo kanje, having a conversation naye. Noba uvalanga amehlo uhlale naye ube ngathi uyambona ngokungamboniyo, haleluya. Uthethe naye futhi kude kubekho into engathi uyakuphendula ngoku ucinga kuwe, but it is God answering you. Uhlale naye uThixo uthethe, umxelele the exact way ofila ngayo. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu ulungile, kodwa udinga umuntu omkholwayo. Udinga umuntu omkholwayo uNkulunkulu, udinga umuntu ozonyamezela. uNkulunkulu akawafuna amagwala. Makubala izinto ezizokwenza abantu abangangeni ezulwini, amagwala abaliwe pha. So akafuneka umuntu okholwayo oligwala. Forward and go, whether the devil uyathanda ngoba akathandi, phambili kulapho endiyakhona. Ngizoyidrayive imoto, usathane uyafuna kafuni, ngizosebenza uyafuna kafuni, ngizoba nabantwana uyafuna kafuni, ngizopasa esikolweni. Ifemeli yami izosindiswa, ethande engathandi, akho muntu uzokhonza omnye uThixo khona ephila. Haleluya. Udingeka olo hlobo lwabantu, haleluya. Xa sinoba lolo hlobo lwabantu kungalunga inkinga, ngoba usathane nje into zethu uyazibona ukuthi uNkulunkulu sihamba naye, kodwa ikhona la ndawana lo mthandabuzo uNkulunkulu, haleluya. Ake singamthandabuzi uNkulunkulu, sike simthembe nje ngenhliziyo zethu zonke. Ulungile uThixo wethu, kangako nje uNkulunkulu ebekubekele enhliziyweni nami ukuthi bantu abatsha, let us not give up. Masingagive up. Life is not easy. It's throwing tantrums, igibisela ngoba into uthi usathane uyanqoba ufuna ngamqwenga, haleluya. Ungavumi ube ngozogqwela, haleluya. So uhambe kangaka, sihambe andikhathase ngoba nawe ugqibosindiswa. Ijeni zokusindiswa azifani, amen. Azifani nje zokusindiswa. Omnye uzosindiswa ijeni yakhe ibe mthebelele saqala usindiswa, kanti uyo face ubunzima seyabuyile. Omnye zimqali ngoba kuyabonakala ukuthi ingozi sisikhali esikhulesi, uba andibhidlizi ngoku, uba andimwisi ngoku, ndobe ndimputhi. Akuqale ngoku sasanda usindiswa, amen. Akuqale ngoku sasanda usindiswa, esenzele bavele uyeke kwangoku ndithenda ngathatha lento ndaqala ndanamashu, haleluya. Into zami zihamba kakuhle nje, haleluya. Zikusapho uThixo akufuna ukusekhona, haleluya. Ukuwo uthi hey ndiyamazi uThixo, ndambona, haleluya. Ndathi sosindiswa ndangena esikoleni ndagula, haleluya. Ndabona uThixo uyamvusa umuntu olele, haleluya. Kufuneka abo bantu banjalo. So noba wena i-challenges zakho zifika usanda usindiswa, press on, haleluya. Hamba ungayeki, haleluya. Akulindela ngobakosoloko kumandi oko nokuthi omnye yena ume abafakazi athi bazana okwenzisindisiwe nje 1 2 3 abalokuhle kodwa, amen. Ucinge nawe kuzoba njalo. Ijeni zethu asifani, haleluya. Omnye izomthola ekuqaleni,
umthole in the middle omnye avale ngayo hallelujah kodwa endleleni yokukhona we are ought uba sidlule ezintweni for us uba siyazi uba we are serving a greater God kunabo bonke abanye uNkulunkulu. We are serving a greater God kunabo bonke abanye uNkulunkulu. Bendiye ndithi mandiva i-depression imphatha by the time ndisanda ukuluza abantwana bam i-depression beyithi mayivuka ndibe nalantu ba yo ukhaba ngabuyanga nani hallelujah lo singamazi yena sophinde simbone hallelujah kodwa mina ndaziwayo nendithandwayo nje yila hallelujah usathane benganamsebenzi lamuntu ebesesisama ngoba bengamazi ebefuna lo angibonayo ba seqalile and yinto eyandenza ukuthi ndistrive ndithi yes God bahambile abantwana bami they are gone so what akuthini ke ngilile oko impilo yami yaqhubeka impilo yami ibe stuck ndibe sendithi hey fire uyageza sathane not kum divi depression bathi ihlala kula room bangathi Thixo ipain engivayo inyamizeleke angikaze ndafuhlungu ngake empilweni yami I cannot bear the pain ngiba ngaso ufe kodwa ivuka into yasizona idaye not kum not kum awubelongi kumhali ndithi mina ngixoko hallelujah mina dinqobile hallelujah and I thank God ngoSatan uyayenza ngoba ufuna ukuthi azifuna ukuthi uJohn akwenza comparison ubani khona there was a friend of mine wayekhule naye la engamfuna umntana ufuna usikuphisisa amen but then yena umntana walunga and I was like now I prayed for my baby I planned yonke into ngokwami uyahamba abebengamfuni banawo and usathi afuna unizisela ienga afuna unizisela kwa nje not not defanele nimazi ukuthi uNkulunkulu uyamhlangula umuntu ekufeni bazithuma indayibona ukuthi ngacishe laba so ndabona ukuthi uNkulunkulu uthembekile hallelujah uNkulunkulu ulungile hallelujah what the enemy ebeplana ayilungani khumula sisesewodini ukhona waphuma yena engasaphili amen wabe kuphelile and I was like umuntu ebengaphuma phengeke amen but uThixo akavuma hallelujah ufuneka abantu abazothi ngoba usathana situation eyenza ibe lusizi eyenza uba ufuna uzisizela ayenza ufuna uzive kabuhlungu uvela ungavuma ucelebrate amen manje ucindithi akavumanga unyawula ilushelele dimani ndinelo mhlabelelo manje andivi depression yiba nomhlabelelo wakho bethu amen yiba nomhlabelelo wakho nani manje ndimhlabelela ndithi nakhala ndiwutsho ndive manje ndivi yasizona ba yazi kukho into endithi inamaphiko uyivakhile yazi ukuthi unamaphiko yazi nawo umvuthi comfort uve the warmth ongayazi ukuthi ivela iba ne special connection nani connecta nengoma with God have a special connection to God that when you're not able to utter words but it might be into eziconnected noNkulunkulu because there were times yona ingoma ikhona but andikwazi ukuyikhupha like into endiyivayo ayivumeli uba mandikwazi uthetha but the song eyayikhona ngaphakathi kwami yayindenza ndiconnecte yiba nento yakho yaziyo ukuthi noba ngathulele blood uyagula hallelujah uyaconnecta noNkulunkulu yiba nento yakho you have a special relationship into yakho connecta nayo uThixo akufuneka umuntu ongazibanayo into yakho uThixo uNkulunkulu ulungile uyathwalana hallelujah I'm 24 years old hallelujah kodwa xa ndijonga ngihlale nditsho ndithi xa ndijonga sekusele into entathu engathi yazi experience ezibuhlungu empilweni yami amen but ndibona ubuhle bukaNkulunkulu because ndibona into yoba if it was not for him ngabe ndehlulekile ngabe zange nginqobe ngabe ngiphelele endleleni but uNkulunkulu mhle amen uNkulunkulu mhle uNkulunkulu mhle uNkulunkulu mhle uNkulunkulu mhle hallelujah uNkulunkulu mhle uNkulunkulu uyahamba noJesus uNkulunkulu akamshiyi umuntu ngike ndadunjelwa linyawo ngoJanuary ngaba ngathi kwenzakala inyawo lingaphi bathi ngaya kugqirha ndingaphili ndingabi right
and kwabiza ukuthi ngikholwe ndiye kulo ndidalile ukuthi uNkulunkulu azangidale nenyawo ezinje wandinenyawo ezinje and uNkulunkulu wandiphilisa uNkulunkulu uthembekile like mina ngokwe-experience yami nokuhamba kwami noThixo so far sendibonile ayikho into uThixo emohlulayo there is nothing emohlulayo uThixo ukuyenza yonke into uThixo uyakwazi uyenza ufuneka nje benalo faith ukuthi onkosi yami zikhona izinto kodwa lo ndihamba nayo mkhulu hallelujah unamandla uzinto zonke hallelujah ayikho into engatholakala kuNkulunkulu ukudla kuyatholakala ukuphila kuyatholakala isayini le yengqondo zethu hallelujah wazukudlula ezintweni kwabanye abantu zibenza basela amaphilisi e-depression zibenza bahambe i-counseling asihambi izi-counseling thina siyaziphilela right amen ngoba i-counseling yethu uThixo uyoxelela uThixo ngezinto odlula it's good to share nabanye abantu but akazukwenzela nto azukunceda nto ngoba uzothandaza but ezinye izinto zifuna wena noThixo wakho ukuthi uNkulunkulu 1 2 3 but kubo konke hlalana apho Nkosini nide nabathizo manje hlalana apho hlalana uThixo azaphendula ngoba ukuphendula uzophendula nizokhumbula ngeminye ukuthi hayi umama uNdeliso wachopha nami ngiyazi bandithatha kodwa ngithi uThixo yonke lento lapha enhlizweni yakho yonke lento uyifunayo ngawe nefamily yakho izophenduleka amen